32 नम्बर एकदमै ध्यान दिएर प्रश्नलाई सुन्नुहोला र यो प्रश्न निकै नै लकी प्रश्न रहेको छ। What is the unit of frequency? What is the unit of frequency? Hertz is the correct answer. अब तालीको पनि भयो, अब आफ्नो हौसला ताली पनि बजाउनु। आफ्नो प्रश्न सोच गर्नु होला। यहाँ नबस्नु, उता जाने। क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। देखिए अगला प्रश्न, what is the smallest unit of an element called? What is the smallest unit of an element called? Atom is the correct answer. यसपछि फेरि रामारोसन हाउसकै पालो रहेको छ। प्रश्न चुज गर्नु होला। 6 क्वेशन नम्बर 6 फर रामारोसन हाउस is what is the SI unit of electric current? Electric current को SI unit के हो? Ampere is the correct answer. यसपछि पालो सुनील हाउस अर्थात अपी हाउस को 24 महत्वपूर्ण प्रश्न 24 नंबर को प्रश्न है। Which type of reproduction involves only one parent? एउटा मात्र parent हुने कुन टाइप को reproduction हो? Reproduction correct answer. अब यसपछि हाम्रो सैपालको पालो। पछि सैपालको पालो 9 ठीक छ। लेन्स सोच्दैछु मैले। 9 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। What type of lens is used in magnifying glass? Magnifying glass मा कुन लेन्स युज गरिन्छ? Convex lens correct answer है। यसपछि center of an atom that contains protons and neutrons called. What is the center of an atom that contains protons and neutrons called? Nucleus is the correct answer. यसपछि पालो एउटाले अरूको जानेको अरूको आएको क्वेशन भने उनीहरुलाई प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। Which part of the brain controls balance and posture? Which part of the brain controls balance and posture? This is the wrong answer. The correct answer. यसपछि पालो नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। Which force resists motion between two surfaces in contact? Which force resists motion between two surfaces in contact? Friction is the correct answer. Which type of wave does not require a medium to propagate? Which type of wave does not require a medium to propagate? Electromagnetic wave is the correct answer. यसपछि पालो रामारोसन हाउसको प्रश्न। रामारोसन हाउसका लागि 14 नम्बरको प्रश्न रामारोसन हाउसका लागि यस प्रकार रहेको छ। 14 नम्बर है। What is the pH value of neutral water? What is the pH value of neutral water? When neutral water सोच्दैछु है। What is the pH value of neutral water? 7 is the correct answer. 7 is the pH value of neutral water. 7 is the correct answer. Very Ramanujan के पालो। Question number 8